Ka pha tunia he jani thusu chungchanga ngau khat in sing gatin na chu chu he le jan hi chun ai le mun tina ku ki cha te milong ai lo le tang khul la ho school kai ho he nang ai lo la kinai vela ho jo si yam jan hi chun sipai hon na pui do vin na jan hi tu su ji a chu dan hi thu hi phatlam sanga chilang mano hi ta ji a he ji a su pi sangam ho school kai ho he lang college kai ho to amara ma mo jan hi chun sipai ho I khat na in aga ban pui do ta wen chi gel la le jan hi chun milong ho no mi tam pi ai man win na chuban la jan hi chun mi gu bong he man chong hi a thi mang ham ai lo le ep ham ti tu ni tu chana he thu ke nai pon mi gu man hong chu I ta bang din mu na mu ham ai lo le police na pi ham ai lo le ep ham chi hong he khat cha het ni nom nai pon no la thu su update hi kinga ajing a hin na tu ni tu chana hai update he ki bunai pon jan hi dunga ong chun ale emi ho khadong chu tangkol ho mat wa cha chu sumhong chu demand wa sangsom thum ho demand wa ale phone abol kit phat ma chu phone ong chu switch off ta chong chu I tabang din mun pha ham ai lo le amount a hing ham ai lo le a thi ham nong tu chana hai ke nai lo hen choi gel ale pona dong omin na lam kai lang hon thil pha ding gel na za lai ho he boilai ta hi ong le wan wa pote a he lo chi pote ti ong chi te yun wang nge ki chi the pha de tan tu ong hen koi ma cha he la gang po pi zon di ho yong gari hong chi da ta di win lang a ji chu tu a boilai ta hen mi hin chance I ta bang kala thei dem ti hi ama hoan changi ijeng he me ho se ingai po bin mi thu se la po bin na hiji chun chi le wale he bolong bol po ti bin to hi chi sanga kho zo ong hung ki do na lai ding hi bin chi ban le milong la hi hong hi yum sau na lai wen chong hi gela I ta bang hung hi di ham ti ong he chi hi nai po in hiji chun ki veng thiam ta nu mu ti bin jan ha thi hong chu jana sang pen ka pin ma ho jala mitam pi ki hu do na lai hen pastor ho jala mitam pi ki hu do na lai hen na choi gel la pathin thil go no hin ante yong le ho yong ching theu ti win chi le wa le lang phe ha bol po tin to ong hi jan hi yong chun ama pastor ho ambus bol zo wa chen je ho chun ni la lang do na ong chu om dan ambus khat na bol be kin ambus bol na wa chu chiru ho khat thi lo kin he na ma chun ku ki te hidinga egin mo ji wa chu ya chun anam bus wa na kap dan ale jan ha hita banga ambus bol the bol ti da na chu lekha clarification in bol pai ham na hita mang chan gya chu ma ho ki chep na changa I ni hin anu pha le tha wa anu pha le ho emat no hi win ama ho he ta san the yong hi povin clarification bolong I tabang clarification bolong la ta san the put ta san di khat chaum pun hi chun tabang ho ta san po ti win ukeng ne ho he mele ho to ki bang che hi win ma ho he zo le nal ngen changa ki ba hi win hi chun ama ho he thieng ten ki sei la pathin ho hi po ve ma ho he pathin ho hi pon wa Christian la om the ne ding wa chu ama ho he mila hat the na ding wa Christian a mai hi win na ukeng ne wa tangkol ho he ama ho he ji chun cho la cho tu se ho he ta san ji pop din clarification isan bolong le ta san pote ti chu kanam mi pi te ko ma khon se in ban le tua akiman ho chen ho hi pi din mu na ham ip ti diu ham ti khe pon hi ong le ho ni bol thei pen si me dang hi puin taw na lang pangai ha pangu ti win taw na tai lo hi ho dinga lam pi lo hi ni ji chen taw na man pi ti win ma dam sel cha hung po do thei na ding le dam sel cha in ko te to ki mu thei ne taw na langin manojing uti thi chu tujing ka video nyaw cha kalunggel ka ngai dang khan se hin ja chun se hi longum nan te sewa longum nan te mi hemin thil he phatalo hen ti na langa he se hil sewa le te ji ni chun ka se hil mal ki ngai damu ti win update hum mal update nilha lang update khan bol ki din hi chun na nga ji mu te ti chu ka lam mi pi te ko ma khan se no me ayong la tu ni jing ka video khan sim do chu chan chu tan tin pa dang ki dang le video ni ki mu tu khom taw te ayong la bon dam se tawen